Ljeto, zabava, vrhunski tenis i ukusne istarske delicije na jednom mjestu mogu značiti samo jedno. Nalazimo se u Umagu, na 24. po redu Vegeta Croatia Openu. I always say the same. I love the small towns. Here it's lovely. The hotel is 2-minute drive. We have drivers 24 hours a day. The restaurant is here, walking distance. The tournament director is always very kind to us. Your weather here is amazing. Everybody has been so wonderful to us. We've had such a wonderful experience for our first time here, so we can't wait to come back. You know, you let me know when you want me to come, I'm here. I love to play here because it was my first title here, and it was pretty much a start in the career, you know, to win the tournament, and it was great. I love coming back here. It's summertime, always warm, the sea, so it's a great tournament. Važnost ovakvih događaja za turizam je iznimna. Naime, ovdje se na djelu pokazuje što znači suvremeni turizam. On nije samo uživanje u prirodnim ljepotama, nego je jedan zanimljiv spoj kulture, turizma, kulture, sporta, druženja, ugostiteljstva. Jednom riječju vidite da je ovaj veliki broj ljudi ovdje, pa rekao bih cijele Europe, ponajbolje o tome svjedoči. Već tradicionalno i ove su godine Umag posjetili neki od najboljih svjetskih tenisača. Dovoljno je spomenuti imena kao što su Gasquet, Monfils, Dolgopolov i Robredo. Nakon odličnog tjedna, upravo je Španjolac Tommy Robredo u finalu u 2 seta savladao Talijana Fogninija i tako postao 24. tenisač koji se može pohvaliti titulom pobjednika Vegeta Croatia Open u Umagu. I'm tired, but I'm very happy. It's been a great year, great week. It's never easy to win a title, especially when you play against a guy like Fognini that he has been winning like a lot of matches in a row. So I know, I have to be very proud. Last year it was a very difficult year for me, and coming back this year, winning 2 titles. I had done this only once in my life when I was 5 in the world. So now I'm 20 something, and this time I win 2 titles in a row, and there is nearly 4 or 5 months to come. So I'm very, very happy. Tijekom turnira predstavljen je i inovativni projekt Istria Experience, koji svim posjetiteljima i turistima omogućava još lakše snalaženje u bogatoj ponudi istarskog turizma. Jedna od atrakcija Istria Experience je balon s kojim od ove godine turisti mogu razgledavati Istru i iz ptičje perspektive. Well, I think Istria Experience is a great program because it allows the guests that are already here at the hotels, Istria Tourist hotels, to be able to take day trips and see a lot of Croatia, a lot of Istria, without having to go through somebody else or a third party. They're able to just go up to the info booths, book their trips, or even go up to a display or online, even on their mobile phones. Osim za izvrstan tenis, Vegeta Croatia Open u Umagu postao je sinonim i za uzbudljiv noćni život. Brojne domaće i strane glazbene zvijezde svojim su nastupima oduševile umašku publiku, no i oni sami nisu skrivali zadovoljstvo što mogu biti dijelom ovog jedinstvenog turnira. Super mi je u Umagu, nisam tu prvi put, to sam već rekla, prvi put pjevam i nadam se da ću sutra možda stići pogledati meč, znam da mi ide prijateljica, tako da ne znam, vidjet ćemo. Evo, ja sam drugi put u životu, 3. put, mali maturalac, 8. razred, tog se baš ne sjećam, to je bilo još u prošlom stoljeću. Onda bili smo prije 2 godine tu nastupali na ovom glavnom terenu i to je bilo zanimljivo. I eto nas sad na ATP-u napokon i koliko smo malo vidjeli, za sad je super. Ja se nadam da večeras nakon koncerta idemo iskusiti noćni život. Meni je drago da smo ove godine ovdje, uglavnom pratim ili na televiziji ili čujem od prijatelja koji su ovdje bili. Svi imaju više nego dobre iskustva od ovude, drago mi da smo sad dio toga.
Mladi Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov iz godine u godinu iznenađuje umašku publiku, kako na terenu, tako i izvan njega. I like the tournament overall. You know, it's good organization. You can relax a little bit and have the matches in the evening. I don't like to wake up too early, so for me it's perfect. And it's not too hot in the evening, getting cooler, so the balls are not flying that much, and you have some time to relax. You know. Nakon prošlogodišnjeg debija na ATP Party Nights pozornici, ove godine tijekom izbora za Miss Hostesa zajedno s francuskim igračem Monfisom priredio pravi reperski spektakl. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Yes, I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All the other Slim Shadys are just some odds. Won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. I'm like a head trip to listen to. Ovaj doživljaj za sva čula i ove godine zaokružio Istrija Gourmet Festival. Uz tradicionalne lokacije Naša kužina, Istrija Gourmet restoran by San Rocco i Vinistra, ove godine pod imenom Taste Istrija, predstavljeni su birani istarski proizvodi. Vina, maslinova ulja, tartufi, sir i pršut. Degustacije pod nazivom Skrivene čari istarskih vina bile su odlična prilika za kušanje vina autohtonih istarskih sorti, a titulu ATP vina s najvećim brojem glasova osvojila je Veralda Rosé. Napraviti neko vino gdje ćete uvijek prepoznat koje je vaše, to je jako, jako lijepo. Znači da ima neki karakter. Tenisači i publika, ljubitelji dobre hrane i vina, tenisa i dobre zabave slažu se da je ATP turnir u Umagu postao nezaobilazna točka u njihovom kalendaru, te s nestrpljenjem očekuju što su organizatori pripremili za sljedeću godinu. 24. izdanje Vegeta Croatia Opena, sigurno jedno od najboljih u povijesti, dugoj povijesti Umaga. Od prvog kola gledali smo fantastične mečeve, tribine su bile pune i centralnog stadiona, ali svi ostali tereni su još od kvalifikacija bili izvrsno popunjeni. Drago nam je da publika dolazi u što većem broju. Velika stvar za turnir je što su prijenosi naših mečeva bili gledani po neslužbenim podacima još u više od 180 zemalja svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država, Europe, Rusije i daleke Kine. To je velika stvar jer time prezentiramo Umag kao turističku destinaciju, Istru i cijelu Hrvatsku. Što još reći osim vidimo se sljedeće godine na još boljem i većem jubilarnom 25. Vegeta Croatia Openu u Umagu u svim bojama Istre.